Kani gidi ka Akashvani Shillong ka khubor man puli di kasan li jana kimat bakong sanjong ka khubor. Keran Menteri Rang Badu Narendra Modi halor ke benta jong keri India ha ka perthai haswa banlong ke jingelang ke G20 ha New Delhi. IT ka Directorate of Dairy Development ya ki kalidut syaki khatpratli ki Dairy Cooperative Society. Penkriak ke Judicial Inquiry Committee ke watok halor ke jingja siat kuli ha mukro banlet jingo ya ke jaka ke balaja ke jingesiat hadien ke khat santri unailur. Bat terwa ke Deputy Commissioner ke East Khasi District iki samla don sap ban yo ji kai pentbin ban la sengkam sengjam. Ki ku bor ki babnia. Menteri Rang Badu Narendra Modi ulo ong ba ka yo ka kot jong kari India kalalong ka bakring ye ke jing pai kmat kiri ke perthai la slemba bat kan ye biteng ban long kumta wat la da ka perthai kan sakta ha ka yo ka kot na ki babun ki benta haswa ke jingelang jong G20 ke ban long New Delhi na do ka khandai tarik menta ubnai Menteri Rang Badu ulai sa mile ki jing angnut ha ka beidei bat ka benta jong kari India hapedeng ke perthai ke badan hapedeng ki jingbam tikena ha ke jing edei hapedeng jongki batru halor ki jingma na ki policy ki ban pentri kam hakari ki balada omshim khia da ke jingkit li ki la ban kta ye ke yok ka kot jongkari menteri ki kambari jong sarkar India US Jai Shankar ulong ba ke India ka don ye ke jingkit li ka bakerpang hapedeng ki jingkela ha ke perthai Ujai Shankar lo ongru ba udan ni kejengkermen ba kiri ki ba ha ba katup jong G20 ken sotu yala ki jingkit clear ha ki jinge dei jong ki bat ki be kiri ka Directorate of Dairy Development nin ka si kala IT ya ki kali ki ba ket bat test ya ka dot ki ba po ka NPDD sha ki khat pratli ki Dairy Cooperative Society jong ka jila Meghalaya ha ka jinge lang ka balalong ha Central Dairy Campus Mau Yong Shillong ha ka jinge don kat Menteri Ketenaga Animal Husbandry and Veterinary uba EL Hek haba ajeng kren ka jinge lang Menteri ula kubur ba ka kamri jingri na ka benta ban penmi dot ha ka jela kadang don ha ka benta ka barang ki soprang kum taw la kuntu ki pat ba bakin shimmi ka kamri masi khnang ban kenti ke jing penmi ye ka dot na ka jela batru ban la pendap ye ke jing don kam dot hapo ka jela utai menteri la weru ye ki rishimet ki batre ye ka kamri masi bakin ni tre lang rengkat ba ka sarkar na ka benta ban la penmi khambon ye ka dot bat ban pli ki lat yo kam yo jami ki samla ha ka jingelang nin ka si menteri ula IT ki shabi kali jong ki milk transportation and testing vehicles sa ki Dairy Cooperative Society bat ula kawe lama ban pensdang ye ka jing trekam jong ki kali ka Meghalaya Estimate Committee kalalit jingo ya ka West Giant Hills District nin ka sngi ban jurep ya ka residential school ka badan hakasnong saba muswang ya kate ke committee lalam khamat da chairman ubalong ru MLA jokonong po constituency uba Meral Bonds im ha ka jing sanran lang ki wedi ki MLA ki bakon thop ye uba Renik Tan El Tongkhar uba Adelbert Nongrum ba Wailat Miki Shila u Arben Stone Bimarak bat Kamiani di Shira kilalet jurep ye ke jinglong jingman ba ka jingtei na ka benta kate ke jaka puli residential school hasaba muswang ki dikot jong Meghalaya Estimate Committee kila ailat ru yo rang ba shnong jong ka saba muswang bat ya itra jaka ibala ai subhai ka jaka bantei ketika school bakin kren bat penpau ila ka jing e ha ka be de ba ketika school bat kiru kom tri kam jong ka ki be de ki bele dan kat ha ketika sngi kilong UDC jong ka West Giant Hills District ba BS Solia IAS ka District School Officer Jawai ka kong APCM lembat ki he officer na katanat PWD buildings MLA barim jo ka Mausan Ram uba Himalaya Moktan Shangpliang ula ien okam bat mi no nakaseng Bharatiya Janata Party hakasiti ien okam ka ba ula pha so president jo ka BJP Meghalaya uba Ernest Mauri uba Shangpliang ula kedo bakadaw bo ino ya kaseng BJP kalong halor ka jing pendan kam bakla ya ka ikhtiar hapdeng kinong yalam jo kaseng da ka bale siliang ya ki badan jing edei batki haki benta pa phero pher la ka tu ni por kaladon ka jing antat ba uba HM Shangpliang unmi na ka BJP ban penyeso no Shaka Nationalist People's Party kata ka NPP ki telong khubor ki thu ba uba Shangpliang ula bani khun ni election MP hau arhajar arpusaw naga tiket NPP
Mentau usnem hadin ke election MLA uba sang pliang ula sa thongkam kumunong aibut jong ke sarkar ha katanat puli puthi. Hakui pat kaliang u presiden ke BJP uba Ernest Mauri ula kentat halor ke jeng keno pendangkam bakla ya ke ikhtiar na kaliang jo uba HM sang pliang bat ula ko bi uba sang pliang boon batai syai halor ke jeng ong jong u ba kadan kathma po yeng ha pedeng ke seng BJP ha ke jela. Kani ke kubor kawan sepi nak Akashvani Shillong. Ka Judicial Inquiry Commission ke bahapo ke jinglam kemat jong nong bisar bala song that uti vaipai ke badai ban toket halo ke jing jasiat ha mukro kalapen kre ban lik jungo ye ke jaka ha ke bala ja kati ke jing ja yasian ha hadien ke khat santri unai lur. U vaipai uloong ba ke Judicial Inquiry Commission kan jurip ru ya ke SP bat hadien kata kan selik jungo ye kati ke jaka ha mukro. Kajing sengap bisar halor ketika mokot rumah kan long haka kat santri unai lur. Uvai pay ula pentip ba nakaliang jong u un persangkat bala ban IT ke kai pot tokit sa sarkar hapo ar benai. Laban pun kan mau ba ke sarkar Meghalaya ha unai wing jo usnam balala kalat hau ye ke Judicial Inquiry Commission hapo ke jengelam jo unong bisar bala song that uti vai pay ban tokit halor ka jingjaya siat ha mukro ka bala ja ha ka arpo ar trik jo unai wing arajar arpo ar. Ka District Project Management Unit CLLMP jong ke Meghalaya Basin Management Agency ngan ang biang katu ke Meghalaya Basin Management Agency MBMA kabadai jong ke East Khasi District rengkat bagi buat peniat jong ke district nen kesi kila penlong ya ke PRA program kata ka Participatory Rural Appraisal Program ha put merdong B kabahap ha mau plang Community and Rural Development Block. Ikong RM Kurba, Deputy Commissioner jong ke East Khasi District, iba batru ia ke Kam Chairman jong ke Project Management Unit jong ke East Khasi District, ila banjur halo ke jong kongsan ke jingi trelang kum ke kunhun na ke bentaban la ya syaprang lengba ke jingi trelang hapedeng ki dekhot bat ha ke jingi lam ke batibet. EDC ila penslur ya ki samla ban pendam kam ya la ki sap ki phong ha ke ban penni ya ki lat kamai ha ke ba la terwaru ya kilap jing hikai pentibet ban yarap ikisamla ban yo jing tibet da kasap baki dan ban yo kami jam kadisi kala banjoru halor ke jing dan kam baki kimi ki paken penti kena baki pa skol le ki khon ki bahapo khat saus nam karta ikong korba ila kenturu ya kinong song snong ban shim ni gisen jam ban penkla dori ke snong ka thau bat ila banjoru halor ke jing kongsan ke jing ko jing kya su ila pasat jing modru halor ke jing sna ya ikper barit halak kerpong yeng haman lekirim pe yeng bat khamtam haki Anganwadi Center ha ketiga sengi ke Deputy Commissioner kala Pliru ya ke training hall ha ka senong put merdong ka Akashvani Northeastern Service Shillong nim ke sengi kan ruteri unai lur kala penlong ya ke G20 Concert for Communal Harmony ka belong ke lempung penbernya ke belawan ra alang ya ke board jong ke tem ke put ke ruai ke siau bat ke jingiteli ha usus utam auditorium da kemensin jogo jingelong kawai rengkat bagi diti tenrai baper ha ketiga G20 concert kabala long halor kapang pedeng Vasudhaiva kutumbakam kawai karam o kawai ke perthai kawai kalawai la sakhi ke jingi simbata ki bubun kinong ruwa jogo thai stela mingi da ke jing kren pedang sobhana u head of office ka Akashvani Northeastern Service uba hamarlen ding do hak ti gelempung la yo ki jing ruai ki ba kren sepang ke jing kela kamariang bat ke jing don kam ban penne bat ri tengkai kat bakum kurkom tenrai jong clarity ba per bala pen sngolung ba ki surjung ruai jong samla puli jong ka than stela mingi ki ba sa Shillong ki ba kentup ya ki ba na Arunachal Pradesh Assam Nagaland Sikkim ba Tripura la pen kut di ketika lempung da ke jing ruai we are the world ha kabale ruai lang da baro kinong ruai ki belawan management ta kentup ru ya iba Ferdinand E Dakar ibelong head of program jong Akashvani Northeastern Service kabala penlong ikinong wan sngap ban kwa ban penkut ya ketika program haba kilai perta ban beteng shu ikijing ruai katu kini kubuar kelakut kebelawan sepi nak Akashvani Shillong.